Дзекујуци потписаному споразумењу о меđурегионалним сотрудництве меѓу Автономну покрајину Војводину и Прешовским крајем, ансамбл Пуна ЗОЗ Републики Словацка и през викенд хостовал у нашој земји, учествувал на Червени ружи и отримал концерт у Новим Саде. Novi Sad je u ovom prelepom pozorištu mladi sa velikim zadovoljstvom. Novi Sad zo s velikim zadovoljstvom, zo s rozšírenima rukami i zo s širokim šercom tu u Teatru mladih privital naših milih osoh, ktorí za čislenú novosadsku publiku nasampred Rusnacov, ktorí vyplnili salu po ostatnje mesto, vyvedli prekrasnu programu. Ансамбл Пуна існує od 1955 року і у своїм составі ма коло 50 členov, tanečníkoch, špivačoch, orkester i techniku. Bars dzekujeme za krásne, milé prijatie, jak ste sa o nás postarali a cešíme sa, že ešte dakedy v budúcnu stretneme a že urobíme pre vás môže i krajší, ešte bohatší program, jak teraz sme tu donesli. Posle nješkajšoho nastupu oni idu na ročni odpočivok, ktorý posle veľkej roboty prestali rogi zaslužili, ali zmogli moci i za 2 dni prišli, dali včera večer koncert u Keresture, nješka dali koncert u Novim Sadze, takže i Novosadjanje i všetky dokola boli privilegovani, že vidjeli taki jedan profesionalni ansambl. Hostovanje ansambla Puna u Novim Sadze potrimali festival Červena ruža, pokrajinski sekretarijet za kulturu, informovanje i odnošenja za ozvirskima zajednicami pokrajinske vladi, Nacionalni sovid Rusnacov, Horod Novi Sad i Teatar mladih.